Здраво на сите, добродошли на ново видео. Значи днеска правим Water Challenge. Evo, što? Spavno sam voda. Namestimo timer. Znači počnemo challenge da pravimo. Samo ga otvorimo. I challenge ne uspio. Ne može da išće pola kilo voda. Tako. Ako video na naredni klip i molim pružite vaša podrška. Pišite u komentari koji challenge još sad da napravim. Pišite u komentari pa se gledamo na narednom video.